Hello everyone, welcome to Bambatha Mancinza TV. I'm here to update you of what was happening on KwaBaba namhlanje mhla 11 June 2026. Izolo phela uMandla ugcine eletha ama-gift angaqondakali and wagcine wafaka emotweni kaBahumi wakhwehlela ibhado Bahumi. Namhlanje uBahumi ungaphandle kwegate lakubo uma ethi inhlanya nangozwe lakhe kodwa nje udizi uBahumi athi if ephuma emotweni yakhe amemeze uzilakhe athi mamtawu if esondela ambuza uzolakhe ukuthi uright yini athi hayi ngi-right ezwelakhe avele aquleke khona lapho ngenhlahla uzwelakhe ambamba amfake emotweni ngoba ubeseduze naye ngesikhathi equleka. Umambokazi nosisi wakhe omncane sebefikile emakhaya kubo athi uyabaphakamela umakoti kamfowabo ngoba ecabanga ukuthi balambile phela lude uhambo bebeluhamba. Bavele bathi bayabonga basuthi lapha kahlini ligoma umambokazi ngazi ukuthi udlulamula. Ebese ubhuti wakhe athi kuyathusa ukuthi umuntu owathi ngeke aphinde abeke umcondo wakhe lana kodwa usefikile futhi kulolo phahla athi ngeke aphinde afike kulona. Avele usisi wakhe omncane amvimba amtshela ukuthi abazelanga ukuzoxabana lana athi akalwe kodwa wamukela usisi wakhe. Ebese ebiza ubabekazi wakhe ukuthi avele babuze ukhuluma ngakuphi ubabekazi avele aqhamukise ethi sezifikile izithando zami ezinhle kuvele kushuba endlini yababona nje ukuthi bayacika ukubona ubabekazi wabo. Athi umambokazi ukhethe ukulethela umthakathi emzini wabazali bami wamuyekela futhi walala erumini lakamama wathi wangizwe nawe unelungelo lokuthi abelana ethi ubabekazi mntanami athi umambokazi ungalokothi nje ungibize ngalo kanjalo mina athi wena usathane uqobo lwakhe athi futhi wena uyilo sathane namabibane athi uyakhuza bangizwe ufane nokuthi uyadlala abuze udadewabo ukuthi uyasangana yini manje athi nje ngithe khiphela lo mthatha ngaphandle athi bangizwe njengoba elana nje uzosiza wathi umambokazi ngifile angeke kwenzeke lokho akhulume nobabekazi wakhe esho khona ukuthi ihlezi ngithandaza ukuthi ushitshe leli dimoni oyilona avela athi idimoni elikhulu wena athi umambokazi uyafuna ukubona leli dimoni eyilona avela athi uyasondela bambamba kwabo bamkhuza ukuthi akayeke lento ayenza athi nje babekazi ngiyophuma ngibhubisi la endlini. Bahumi usesibhedlela nanginozwe lakhe bakithi eceleni kwakhe ungene nomndeni wakhe bethi bayamvusa kusho khona ukuthi bayamvusa kusho khona ukuthi akakaphaphame. Ebese baba kaMahumbi eza ngakuzwe lakhe afika ambuza ukuthi kwenzakaleni ebese evele yasho uzwe lakhe ukuthi uvele waquleka nje. Kungene nodokotela khona lapho afika asho ukuthi ngathi une-low blood pressure and ngathi akaze adle usuku lonke. Ebese baba kaMahumbi uthi uyabona into oyenze enganeni yami esho kuzwe lakhe azixoxele bakithi uzwe lakhe athi ngiyazama ukulungisa lokho okwenzekile ababame khona lapho bahume bese buzwe lakhe then athi ngiyabonga ukusindisa impilo yami. Bese yamxosha baba kaMahumbi ethi ngoba umndeni usufikile usungahamba ngendoda. Uzwe lakhe ubuyile wakesibhedlela ukuzobheka uBahumi athi ife phaphama uBahumi ambuza ukuthi ubuye kanjani ngoba bakuxoshile asho ukuthi ngizamile but angimsoli ngakwenzile. Bahumi azame ukuhlala ngezinqa amsiza uzwe lakhe ebese ethi Bahumi ngiyazi ukuthi akukho right ukukhuluma ngaletho njengamanje kodwa kwangeyona inhloso yami ngezikini. Kwavele kwafika umalume lapha ekhaya wafika kwathi umama akaqediwe kulotsholwa so njengengane yakhe endala kumele ngiwaqedela amalobolo khona ngizobe sengikwazi ukuthi ngithathe unkosikazi. Ebese yabuza ukuthi Bahumi wawungazeni ngalento amtshela ukuthi ngangingazi lutho washo khona ukuthi kodwa sisayilungisa lento kuyimanje umama usemakhaya nje. Bangizwe uyathandaza lapha emathuneni ubuyela abadala ngendaba yomsebenzi ozokwenziwa lapho kubo. Ebese umambokazi athi obatshele ukuthi ibe nzima kanjani impilo kumina ngesikhathi sengihlala nanomthakathi ubabekazi esho ubabekazi wakhe wathi batshele ukuthi mangaka amadoda azi nomzimba wami ngaphandle ukuthi ngivume ukuthi ngiyenze leyo nto. Wathi uqhubeke futhi batshele ukuthi ngathi ngibuyela ekhaya wena wangixosha wangibuyisela kulo mthakathi wangishaya. Lapho sethule ubabekazi kusami ngamsukela ukuthi wakayenza lento athi bangise yiqiniso lelo engizwa ubabekazi azithulele nje athi uthuleleni ngikhuluma nawe. Bangena endlini ngoba ubangizofuna ukuzwa kahle yonke into afike aziphikele bakithi babekazi asho khona ukuthi yena akaze athengise muntu yena athi bangizwe silindile yini uthi umuntu wesifazane owakuthatha wakukhulisa akhulume nosisi wakhe omncane ukuthi ngangikhona nami nomthakathi edayisisa usilindile emadodeni asehostel abuze ukuthi bangizwe ukuthi pho wena ungasho ngani athi kanjani
ngoba nami wawuzongishaya le nto oyenza usilindile. Lapho ngangimncane lo muntu wesifazane edayisa usisi wami emadodeni eshintshana ngaye. Lapho ubabekazi usaphike lokho athi akaze nje yena ukuthi bakhuluma ngani. Waqhaqhazela khona lapho ubabekazi angimazi noma besevukwe i-B_P noma besevukwe i-blood pressure. Waphefumulela phezulu bagcine ewile ngisho naphansi. Wathi nje uMambukazi yazenzisa lo. Bamba la ungakhohlwa ukucindezela notification bell, usubscribe nomsho umboni wakho. Bayo.